nibyo bashigaje bo ubwabo bari kongera kuduha. Nukuvuga ngo ibyanze kumera ni nabyo bari kubasubiza mu mutwe. Yego. Nyuma y'ibyumweru birenga bitatu bateye imbuto y'ibigori ariko kugeza ubu bikaba byaranze kumera, bamwe mu bahinga mu gishanga cya Mukinga gihuriweho n'uturere twa Musanze na Gakenke, nyuma y'uko bateye ibyo bigori bikanga kumera, kuri ubu twabasanze mu myobo bari barateyemo ibigori byanze kumera bari kugenda bateramo ibindi bigori. Twarahinze muri rya zuba, imvura itonyanze batuzanira imbuto turatera, imborera ni yacu baduhaye imvaruganda. Byose mwarateranye? Twarateranye, twamanjije gushiramo imborera hanyuma tukaja turashiramo imvaruganda tugashiraho n'ibigori tugashiraho itaka. None byanze kumera, none bari kongera kuduha ibindi bigori ngo twongere dusubizemo. Twaragiye turahinga, tumaze guhinga nyine imbuto barayiduha. Imbuto tuyihinze tuyiteye rero ubwo nk'igihe dutegereje ko yamera ukuri ntitwabona umumero. Baraduhinduriye baduhaye utugore dutoya gute? none se ubundi ko twateraga amasaro manini none ubu tukaba ari dutoya. Nose uri gushyiramo n'imborera cyangwa uri gupfa gutera gwe? Gupfa gutera kubera ifumbire nyine twitwara ritwaye mbere tukarishiramo, ubwo mu rugo nta rindi dufite twitwara rimariye mu gice cyambere. Iyi mbuto y'ibigori aba bahinzi bayihawe na Triseed Company ngo kuko ari isanzwe ifitanye amasezerano nabo yo kubaha imbuto. Gusa ngo n'ikigori cyagerageje kumera usanga nta mbaraga gifite, ngo ni mu gihe ibindi byanze kumera byo usanga byarariwe n'udusimba. None se agasimba ko kakariye uburi kubona kabadukana imbaduko gute kandi kano nta kantu kari. Ubundi cyarashize. Ibaka ntaco kamara. Igihangayikishije aba bahinzi bahinze ibigori mu gishanga cya Mukinga ngo nuko imbuto bateye ikanga kumera ariyo bari kongera guhabwa ngo bongere bagitere. Nibyo bashigaje bo ubwabo bari kongera kuduha. Nukuvuga ngo ibyanze kumera ni nabyo bari kubasubiza mu mutwe. Yego. None se ninde uri kubibaha? Nabo bayobozi batuyobora. Ibyanze kumera barongeye barabibasubije ngo musubize mu myobo. Bari gutekereza aba ko ari izuba ryabiteye. None se kuba dusumbya amashuri ngo tuzi twebwe no gukurikiza amategeko batubwiye, asigaye tugategereza uko bizagenda. Radio na televiziyo Flash mu kuvugisha ubuyobozi bwa RAB station ya Musanze bwatugaragarije ko aba bahinzi bafitanye amasezerano na Triseed Company ngo ariyo tugomba kubaza. Ubuyobozi bwa RAB station ya Musanze amanimero yose ya telefone baduhaye y'abantu bo muri Triseed Company nta numwe wigeze atwitaba mu gihe izindi nimero za telefone zitacagamo. Tubibutse ko iki gishanga cya Mukinga gihuriweho n'uturere twa Gakenke na Musanze, akarere ka Musanze mu gutangiza igihembwe cy'ihinga niho kagitangirije maze gafatanya n'aba baturage gutera ibigori. Gusa ibigori bateye batangiza igihembwe cy'ihinga nta na kimwe kigeze kimera. Umuhoza Honore, Flash TV mu gishanga cya Mukinga ho mu ntara y'Amajyaruguru.